هي الناس اللي عماله تصوت وتصرخ وكأن الموضوع ده ما كانش متوقع بالنسبه لهم، انا لحد دلوقتي مش فاهم ليه. ما هو انتوا يا جماعه اللي قبلتوا ان يبقى في قواعد امريكيه عندكم، انتوا يا جماعه اللي تحت حته استثمارات قلتوا اوكي خلاص خلي امريكا هي اللي هتكون مش عارف فيها ايه. طب ما هي امريكا دي اللي كانت ناويه تضرب ايران من زمان وبتقول ان هي هتضرب ايران، طب هي هتضربها منين؟ هتضربها من واشنطن يعني؟ وبعدين لو حد اوهمكم يعني ان القواعد الامريكيه دي للحمايه، ما هو واضح قوي جدا الحمايه اللي احنا بنشوفها دلوقتي. لان استغربت لقيت حد من دول الخليج منزل فيديو بيقول ان مش عارف اسرائيل هنا وايران هنا، انتوا ليه بتضربوا هنا؟ طب ما هم ما بيضربوش جوه يعني، ما بيضربوش مثلا حاجه اماراتيه او غيره، لا هم بيضربوا حاجه ممكن يجي لهم صاروخ منها، يعني ان من الاخر قاعده امريكيه. لان امريكا اعلنت تماما ان هي اللي بتضرب. قبل كده مثلا لما اسرائيل ضربت امريكا قالت لك لا ماليش دعوه انا هبقى اتكلم، انما دلوقتي امريكا اعلنت وفي قواعد موجوده. فالمستغربين مستغربين ليه؟ فربنا يسترها ويحفظ اهالينا واصحابنا اللي هم ما لهمش في ده وما كانش ليهم دعوه بالقرارات اللي اتخذت زمان، سواء كان مش عارف بقى حاجات اجنبيه في البلد او غيره، ويحمي كل بلد عربي والله من الحاجات اللي عماله تحصل دي.